Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ka wawɗo wonde nder aduna Allah on fof aray musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on depuis Conakry ka meɗen ɗo aray inchallah meɗen arno ga haray fi juulugol takko mawɓe ɓen aray inchallah fewonɗo meɗen wontirani en haray télé ga inchallah haray ko hikki ɗon toujours andintinen fiiɗe balɗe sappo haray ka aranne ka donkin ɗo haray ko balɗe ɓurɗe moƴƴude ɗen e balɗe ɗen fof haray e nder ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko tagi kon haray en yewtino fi majje iɗen ɓeyde andintingol ɗe si on tigi wawi horgolɗe ɗe fof haray fa biha wanima ko ɗum ɓuuri e moƴƴude si wawari ne waare haray yo on tigi eɓɓan haray ñande arafa on sa hoori ñalande arafa nden tun Allah yaafotoma bakkato ko waɗɗa haray e nder duuɓi ɗiɗi yon noon haray selon calcul ji ɗin selon calendrier ji ɗin inchallah haray arafa on ko hawrata koye asewe arowo ɗo bi isnillahi ta'ala fi wonnum ko juma wonno go'o haray donkin on joni haray jeenayi on hawray asewe arowo ɗo yo Allah tawnu en newnayi kadi wawa horugol ngol kadi haray so tawi ɗum noon feƴƴi kadi kala yiwɗo yewtere nde yo feƴƴinde fi yo musidɓe meɗen fof wawa horugol ɗo wonana en fof meɗen ko wiyete kon sadaqatun jariyatun bi isnillahi ta'ala mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah newnan en wawen horugol ñalande arafa nden o yaafo bakkatuji meɗen duuɓi ɗiɗi hitande wotere feƴƴunde e hitande wotere haray arore haray so tawi ɗum ɗon feƴƴi haray meɗen tori du'a inchallahu kala ka wawɗo wonirde kadi ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles joɗoran en fewndo ene nder Conakry no arnoga vacances haray ka radio meɗen lawol kisal ɗo Facebook mi salmini jama on fof wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.